Unsa makahutan ay mo utan? Ano ka kagutan? Ano mo kagutan? Gusto man nga tao nga di mo kagutan. Hello mga mads! And yes, welcome back to another video. It's a new day, it's a new life. It's a new day, it's a new life! For today mga mads, no? I'll be trying actually, ako na rin na-try before kay server mo ko sa isa ka fast food chain. But for today, muadto tag resto o restaurant kay para atong a day in my life, no? A day in a life of a restaurant attendant. So without further ado, maligo na ta kay para sugda na nato atong adlaw. Let's go! A few moments later. Hi guys, I'm here at First Touch Cafe and Resto, and for today, I will be a restaurant attendant. Oh, di ba? As you can see, na ito ay apron. Okay, brown mo nilang color story dito sa ilang resto. So you need to wear brown or green. So while waiting, relax ang tagamay. Wala pa man sa mga tao sa restaurant. So ako nang gi-set up daan ng table, di ba? Yeah. And ako mga kauban karong adlaw si Rhea and Lady Love. Hi guys. So sila akong kauban karong adlaw, no. Before magod, I was a service crew sa isa ka fast food chain, and dapat ko experience gyapon sa resto, di ba? So laban ta oy. So hulat-hulat na lang ta karon ug moabot nga mga customers. So ayan guys, nanami customers karon. Naitulo ka dine-in and then duha dayon ka take-out, no. Pizza ilang i-order sa take-out, and sa dine-in is fish and pork. So, di na ako ma-document, no, kay kailangan may taman ng hit sa atong customer. Pero yeah, tanawa gani. So, customer dito over there. Oh, di na to ipakita lang na kay maulot, ha. So yeah, lingaw kayo. Guys, it's 12:50. Pero nag-break na ko. It will be my 1 hour break. Gamay pa ganyan na-serve kaya nag-break na dahil yun. Break sa ta kay para just in case mag-increase ang headcount later, at least ma-accommodate na to, no? So here guys, muna akong lunch break. Muna akong food nga gi-order. Yes, it's humba. It's humba guys. So dili man ta libre staff meal dire. Staff meal. Oh yeah, so nag-order ko humba for myself. Gosh, you know what guys, their humba is so heaven. So yummy guys. Perfect. Hi guys, naming customer duha ka buok mag-uyab. Sana all. Few moments later. Is it a yes? Oh my God, congratulations! Yes! Yes, please. Congratulations, guys. Alala mo, plus, please. Yes! Wala bang kiss dyan? No. Yes! Woohoo!
We've been together for 6 years, LDR for 2 years, and kapin. Wow, amazing. Sa ako pag yung pag-duty diri sa first touch, nakakita pag ko nga na iniingon nga, will you marry me? Sana all! 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 So yeah, congratulations guys. Kailang na tagtagok ani. Uy, Ginoo ko, sana all. So ayan guys, no. Ang mga bago lagi engage na itong i-interview ka Jot, no? Sir, sa inyong pagka-LDR, sir, o sa secret lugar, sir, para kusga ng atong gugma sa usag-usa. So far, no, ako yung mga dumduman yun, kaya ito mga challenges na overcome na mo before, kasi nauban pa may for 4 years. Why? Ako hindi siya help, kaya give us strength yun to continue, even if itong bingo kayo, labi na time of COVID pag yun, so it's really, really helpful if you have built your foundation again from the start. Ay! So grabe gito basta LDR biagid sir no kay ang matistingan biagid ang pasensya, understanding og ang kanang ang pagsalig no sa usag-usa no. Sus Ginoo ko oy. So busa kamo diha no kung kamo nag-LDR mo, ingon sila LDR won't work. My gosh guys, you know what? LDR exists and LDR works. Yes. Di ba? Ala. Makapangita basta nagmukis na ako diri oy. Dai kasi diro di ha. Dai mukis na ako diri. O sige na, sakto na oy kay kanang gaselos na ko diri no. Mo duty sa ta. So that's it guys. So isa lang isa akong mga customers karong adlaw no. Nana ko mga customers earlier. Oo, pero nay pamilyado na ay naginusara na po yung mga na make up og mga produkto din sila dayon diri dayon no. Baga nag-engage. Congratulations sir, ma'am. Thank you so much for celebrating it with First Touch. Thank you so much. So nanginaot ko nga mas mulanggo pag kita sa atong relasyon, no? Yes. God's grace. By God's grace, dalay ko ng Diyos. And guys, isa sa mga na-customer na ako karong adlaw, no? Silang sir o si ma'am. You say hi to my vlog. Basti Boy Dapkin. Facebook ko, Basti Boy Dapkin. Oh, sige, i-add ka sa Facebook, sir. Oh, i-add ka karon, sir, no? Oh, they just ordered pastel here and they are still waiting for their orders kay kuan pa no, kuan man ni siya. Ila gining gipa-reserve kay ilang dalaw sa Manila tomorrow, guys, di ba? Oh my God, ingat kayo sa biyahe bukas. Oh, yes. Welcome to my vlog for today's video. Thank you. So, yes guys, time check, it's almost 9 p.m. And lapan niyo po sa resto. And currently, we have 2 sets of customers dito sa resto. We have the Velis family and isa ka family daw yun. And so, kinagidis na dire. So, money sila guys. Kani sila guys, oh. Kana sila, hi! So yeah, thank you so much for spending your time with us here at First Touch. So yeah, enjoy sana sila. And na-call na ko ilang order. And hopefully ma-serve na siya in 15 to 20 minutes. Naku sa kitchen karon. Ayun. Yes. Unsa makahutan ay mo utan? Ano may kagutan? Ano mo kagutan? Gusto man nga tao nga di mo kagutan. Joke lang guys. Say hi to my vlog. So, ano di kagakaw nagputan, ma'am? Allergic mo ba? So that's it, no? Lagi mga tao nga hindi kagakaw nagputan, guys, no? Isod sad, ako'y tag-guest restaurant lugar. Yung mga sabak yung customer, kaya di mo kagutan. Isod sad. Ito, enjoy lang mo diha, guys, ha? Pero kaning isa gyud grabe seryoso kay siya sa iyang diet no. Like sir kanang wa ka nagmahay sir nga wa ka ni order og makaon diha. Okay, kapi-kapi lang gid diha sir.
Pero sige na lang, no, nga na kita sir, no, dapat discipline, consistency, and commitment sa katong kape, no? Bagong Pilipinas. Oo, bagong Pilipinas, bagong mukha. Da, laban. Mau ba ya? So, laban lang tas tayo. So, there you have it, guys, mga mans, mga pads. So, thank you so much for sharing your time with me. Thank you so much for viewing my video. Nahuman na ginang operations, mag-close na ang tindahan by 9 p.m. Girls, thank you so much. Oh my God, thank you so much, good sa inyong panahon po, no? Woo! And finally, karon it's closing time. Magkaon na rin ko, no? So, hando sa sunod ngayon, magkita-kita na tapuhan. Bye!